Hayi khona bhuti wakithi. Ngicabanga ukuthi lento lena ingasixabanisi le ndaba kaMalema noMkhwanazi. Ngoba nawe bhuti ngicabanga ukuthi le ndlela okhuluma ngayo nakhu nawe uthi ucinga ubani wena Malema wathi udisi ukuthi ungadisrespect uMkhwanazi. Angilapho already lapho awusayibalance izinto zakho ngoba again ubona umuntu engamele kukhulunywe naye isinoma isikanjani kusho ukuthi uMkhwanazi akumele akukhulunywe ngaye noma kukhulunywe naye noma ikanjani. That is your frustration. I-point lakho is around that ukuthi uMkhwanazi akuyena umuntu ekumele ngabe kukhulunywa noma ikanjani. Umele iSouth Africa usacrifice impilo yakhe nomndeni wakhe for iSouth Africa akumele ngabe kukhulunywa naye isinoma isikanjani. But again futhi nangu noMalema esayidini ngapha wena ukhuluma nawe naye isinoma isikanjani. Angithi yabona ukuthi lapha ayibalance ekutheni ukube usekutheni ipoint lakho lisekutheni ama-leaders of that caliber kukhulunywa ngawo isinoma isikanjani. Maybe I will understand. Manje kuya ngokuthi wena uprefera bani uthanda bani. La kanti kumele sivele sisho kanje sithi la eMzansi i-freedom of speech ikhona. Ungakhuluma nanoma ngobani. Kumele sisho kanjalo ningaze nifunele uMkhwanazi i-honor yokuthi kumele engagxekwa. Kumele kungaphikiswana naye, kumele ingagxekwa into mhlawumbe isenze isithile. Ningaze nifune leyo nto, ngeke leyo nto yenzeke ngoba same nini nikhuluma kanje niyakwazi ukukhuluma mhlawumbe kabi ngoRamaphosa, nikhulume abanye beze bemthuka, abanye beze bemchwenze, bakhulume kabi nangamanye ama-leader aphezulu kakhulu ngisho kunaye lo Mkhwanazi nimshoyo. Ningafili lutho wrong bese kuba ukuthi lona osuke eseyinhlizweni zenu nimthanda bese nifila ngathi khona into khona umuntu osebulala umuntu ngokuthi akhulume into egxeka lo muntu oseyinhlizweni zenu. Lokho ungabi principle ukumentweni eyodwa. I-point njengoba ubuza uMalema uthi ucinga ubuyini ukudlala nje lethize ukudlala ucabanga kanjalo cause leyo nto based on what ngoba ngisho ungabuza mina nje uthi mina ngicabanga ukuthi ngiyini. Lo mbuzo kumele uqale kutheni based on what. Awukwazi ukuvela uthi umuntu uyini kanjani ngoba uMalema is a leader and in terms of i-popularity ke noma ukuthi ukukhulunywa ngepopularity usungamkhuluma mhlawumbe ucabanga ukuthi uyini in terms of i-popularity, ucabanga ukuthi uyini mhlawumbe in terms of ukufunda, ucabanga ukuthi uyini mhlawumbe ngokwelevel yama-finance. On all that mhlawumbe ungaspecify ukuthi umuntu usuke ecabanga ukuthi uyini makunjani. So ngicabanga ukuthi i-frustration ukuthi indlela akhulume ngayo noMkhwanazi yokuthi mess what kodwa indlela engizwe ngayo ekhuluma ngayo uMalema, indlela engizwe ngayo sengathithi ibe khona i-response yokuqala okuyiyona efrustrate ama-committee members alapha. I-response yokuqala kaMkhwanazi ebabonise sengathithi he has no regard, he has no respect of that committee. Uyayinakhunjana uyayidictator ukuthi ama-proceedings wakhona azomela yena. So of which kubona kuyabalimaza cause the first person ekumele
ayotestifya lapha nguyena. Yonke into ime ngaye. Ukhiye waleya committee yalama proceedings uyena, kumele i-activate uyena. Okungenani usengabuyela ayokwenza izinto zakhe, kodwa uthola ukuthi useqalile wa-appear ngoba yonke ama-testimonies noma anything ezobe ikhulunywa in detail afterwards kumele ikhulunywe based entweni esikhulunywe uyena ngoba yonke into ivele ngaye. So ma ukuthi aqali ngaye vele the whole thing abazobe benza izongayenzi sense. Izongayenzi sense, it will be just into yabantu aba-incompetent abangazi ukuthi benzani. So ngicabanga ukuthi iyona nto efrustrate uMalema kakhulu le, ukubona ukuthi kusho lento mangathiwa izoba kanje, kusho ukuthi already before it happens already sekuyinto engekho ezovele kube yinto engayindawo. So ngicabanga ukuthi bafethu asithatheni kalula nje lento. Ningacasula mawuthi uMkhwanazi mkhulu kunoMalema, that kumele uchaze ukuthi based on what, because mawukhuluma mhlambe ngezinto asebezenzile whatsoever mhlambe ukuba famous, izinto nje lezo engamele sifake kulento ekukhulunywa ngayo la. Lento ekukhulunywa ngayo kumele sigxile kutheni inakho njani, kumele kwenzeke kanjani manje ngoba i-committee manje has to sit i-committee, and then umuntu okumele ayindlalele noma kumele ayivulele kumele kube uMkhwanazi okuyena fakazi wokuqala, esingasho ukuthi uyena afakazi wokuqala ophethe ubufakazi bokuqala. So ileyo nje bafo, ningaze nifrustrate izinto nilwe nifrustrate izinto engathishu. Lento nje ilula, uMkhwanazi aka-prioritize ukuza kwi-committee ngoba le committee le engalana inakho njani kumele i-activate uyena. Ilokho nje kumele sibambisane kukhona abafo. Ningalwi nokuthi nithi udisrespect uMkhwanazi, singam-idolize na uMkhwanazi. There is nothing ongam-idolize ngayo uMkhwanazi. He's just a human being, he's just a citizen. He has done so much great things for this country. Kodwa uku-idolize, we cannot idolize him. Abantu bakwazi ngisho ukuthuka uMandela, or uMandela the first president we-democracy, kodwa abantu bayakhona ukumthuka bembize ngayo yonke into. Ayikho, because kwi-democracy bane-freedom of ukukhuluma izinto. Bakhona ukuthuka bonke oZuma, bakhona ukuthuka wonke umuntu la eMzansi. Ngisho a sitting president kuyimanje uRamaphosa bamthuka abantu, kungenzeki lutho. Akumele-ke manje kusuka umlilo ngokuthi kuthuka uMkhwanazi. Angisho ukuthi u-inferior, but akekho kulelo ezingeni, akekho exclusive. We cannot exempt, singesikhona ukum-exempt ukuthi yena kumele kungakhulunywa nanoma ngani nanoma ubani nanoma kanjani, thola ukuthi yena sithi igama lakhe lingaphathwa akangathintwa. Asikwazi ukwenza kanjalo.